Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kinong ilam sinong na artili ki sinong Haribhoi district ki bakantob ka sinong na nongrim nong ladaw bad ki baha pa po ka jing pejing kmi jung ka hima melem ing e ka hima melem bad ka Khasil Autonomous District Council daga bakanno bakum bakalong menta ka hima melem bad ka KHADC kim jus ngap shu ya ka surjung pajba bubun balang penban kilas dang wat ban penrung politik ki kam sinong kam thau ne daga bas ngap tang ya ka surjung ki katu ka ne ki nong kersan jung ki MDC ha ka KHADC Habather persyai ki hima melem bar ka KHADC balance jalong executive member na kasnong nongrim nong ladaw bad uba Jones Imyong sekretary nong barem kasnong umyam kilong bahakane ka kanti ka bamenta hapo ka hima melem man ka KHADC kamdon shu kota ka sensar ka bakhoj basuba kumba kalong hikipor bamenswa hendrai menta kila shule don bor sa papalan bad ki don be ya kaliang jong ulani ka breu ka badon jingya dei bar ki he ki han la kalong hapo ka hima melem ne hapo ka district council Nakaliang jangka executive committee jangka sinong nongrim nodau halor kajing sokya jungi halor kenika kam ane katkum hukum jong ikim nopo jong kamamlim balas no e kekerdan jong orang bak sinong jong sinong nongrim nodau bak karbi selingdo ba hak art flaterik ulai ya hukum balas no e ka ikhtiar jong orang bak sinong nopo sinong kejongi Badahin kata nak kalian jungi ngelak ibu ika jing thok support jung sim. Badahin kata la thung sindon yau acting sim, yau acting chief apa kesenong jungi ban pai kita kesenong kata ku jungi. Bad keju kata yau hak arfa terik dat sloi ya ka kerdan ya ka ikhtiar jung orang bak senong bad keju kesengi ka arfa terik dat thung sindon yau acting chief ban pai kita kesenong kata ku jungi. Bad hakalai phal terik kelawan ka ordar balatung sedang ya acting orang buat senang apa kesenang ketahu kejungi. Tekane kalau pelengo ini pai bak nusung senang. Hapok kesi tayau lasloi ika ikhtiar jong buat senang, bad hapok kesi tayau latung ya acting chief balatung sedang ya acting orang buat senang. Kane kalau pencayong ini baru ki pai bak nusung senang jong kesenang nongrim ladau. Ha ke baki pai bak majority. Katkum kejing ujor jengki kalau sispa armun baki babun nang ne ki kentai kena baki babun ki ba andar hapo andar 18 mo ki ba hapo kat praslem ba kat kum ka rule ne ka ar jong ka melimship tolong ba ki kentai kena ki pala bentuk kelar habire ber dorbar ki pala bencong ber dorbar henrei kane ka penpau ba usu acting sim jong ka mamlim ula khen deu thala bat ula nyeubain dapat ki kun ki hajar tu ki badon hapo ka hima ku Kena kene kadau bana kalian kejungi kum ka isi berkum ki pai ba no sung snongi barok koi bagi perpau ya kene kejing penyau kene kejing le ban ben jong usim ha ka ba jing sya na kalian kejungu ladei ban khot yangi ki arlian mamla kumno ban ra si jing sup kene ulani ban muhan ban jurip sipo kusnong katha kejungi handrai ulane bom sunyau ki ki barok wal ada na pleng jong ka isi jungi na kalian jong ka isi jungi la pha kejing tho jungu ki la pha kejing tho syau bat ngila paru ya barok kini kiba kersan ya ba karbi slundo bu undang yang kemerba snong hadu arspa samsan ngut ki pai ba usung snong handrai na kalian jong usim wakting sim jong hemamlim kataru ukran sunyau ya kini ki barok kaba na kalian jongi pai ba wila dawahu kane ko pa kolong ba hapo ka hima jong usim melim ubat acting sim umdon su kata gajing sunyau dan kamdon su kata demokrasi gajing sincar pai ba ha ka ba kumno ba ya orang ba snong lade ya u solar snong lajit lembagi pai ba hande ka pa munta tolong ba kat bagi mon na kalian jong usim kat bagi mon na kalian juki la nak kwa banthung ya uno kemun kila na kemun ke jongki kane ka pa kolong ba na kalian ke jongi kum ka dorbar snong ba kum ki pai ba nang snong ni penrem jur ya kane ke jingle na kalian jong acting sim jong kai ma melim bat kanir ko penpau katung kejing lap jungi kalong ba na kalian kini ki license nem na po ka district council ki tuklar habede bat ka id kahima kamdai bagi syong po ka district council ha ka ba ki syong to ban pait nam ta ka riti ko dustur ban pait nam ta ka khide ko siap kare na kalian kini ki license nem ki wan pun ban tuklar sipo ki snong ki thau sipo ki id ki hima
Tekane ka ba kana kalian jungi kum ki pai ba nung snong. Rekat ba isi jungi ka snong ni penpau jur ka jing persajur halor kane ka jingle ka jungki. Kata ka ba na kalian jungi ni penpau sia ka patai berkowe ba ni tuklar ni bat ni dawa na usim wakting sim jong ka mamlim ba udai balai halor jong ka snong ka jungi. Ada umlay na kalian ka jungi kum ki pai ba nung snong ngimbang se ban ra lamayong rengkat batentei kena bakiru romba baro bandawa siapa office jong musim jong hima mulim balik ke badun kam kata ke bana kalian jungi ni dawa kene kepot ini ki bakersan yo bak karbi sungdo de kata na kata kadau bana kalian ke jungi peremjur yo acting sim jong sim hima mulim babalai kat kini ki majority ki babun hadu ars pak sausanun bat kini ki long tang kumalai peu lagu trangun ada kain ki silrang le ki poitang kuma arpo ne arpo arngun tenen ta kadau ba na kalian kujungi persajur ke ba na kalian jung acting sim jung ka imam lim nomor kane kadai ba usim me karai hakti rajong klem da menjur klem da yo ki menjur leng bagi pai ba nomor kumba apa hong ne leng bagi jingtho kalong ba na kalian ki pai ba ki dong ki jing syariah full telia urang ba snong ba karbi sundo henre kumba kapa hune pat kalong siliang ba usim ula surai klem da khot yangi ki arliang mamla barwan ra sikijing esuk le barwan ra sikijing bhala ne ban lumi ke dorbar le ne balek kuno henre ula si ai ya karai balatung yang acting chief padadin u acting chief ula tung direct yang acting rang ba snong bakane kalong ka ba pelengo ya ki pai ba nung snong ba khamtam ya kai mam lim hi berkowe nomor kane khamtam hapo ka umroi constituency kala ja hamal na kisnong ba nakaliang jong sim ulasim ka bor hati omsu nakaray jong paiba te kane nakaliang jungi dawa mardor yung sim ba ude ban wenno ikine kike bro ba unsim ya ka ak jong ka melim at ada umle ikine ka nakaliang jungi ki paiba nung sungsnong ba khamtam kisnong ki bangat hakum kine ki kam ki ba usim ule don bor nginia skmat bangin ar gajing sneng ra ba tek Sistem ada sekretari baru menyapa ada ruang senang hang ni awal mempersiapkan yang kami senang nongrim nongladau eka bersiap ki kajing siam jong kami senang nongrim nongladau kalau kumjo bersiap mengi hang kata terus nongnya ha kaba uni orang bak senang demi asan pak ba dah kajing bak tip jong pak ba kembali aju kata nongrim nongladau ufa asan ado aspa saufu arun tidak menang sai bahkan ni kajing sai tidak arun ini kita tengok jong ki akar uwe dia aman hajo uwe dia bina bola kini kita tengok kini dekat di rumah kaya kani kaji keliru ko undu skim 5 million nama kami ada keliru ya 5 offer dengan skim 5 million ba kipedang wai kini kita tengok kini dekat ha ka darwasna apa aki darwasna ya ada benda akan sim layo ajuba no ya hadir ba pelong ya darba mau skim hadir kata orang yang tepen khot ya darba no la khot ya darba tambah ba susi kalau ba skim khot darba betul sangat darba ukot hit pun sangai kami mau ukot agak santarik ang bantulong ay kadaba hadin ang tapa kasantarik na ba araja ulfo pakhat kawan na masitiya alay trip pa sangai na kata di ka basim ka paningkong pa sangai ay kadaba nga kuma auto ko pon halin sa press conference ro apo silo press club balo kun sangai ay kadaba mo na kadawi tum sangai nga kali kata lam na ajuba ko mentaro hadin ay yang sa ka arkanday trip kun kadaba dia kata ka di kasim ba kata kawan uskin ba mo Bade kaniro akin sange dia. Aku sange kan muslim bai mugo akin sange. Te kani ka pendi yang ni ba muslim kamu dia kini dirang ba snong di ba yastu yakin kamu kani ka pendi kani ka sebut kerana ni. Ke ka bai. Kini kani ka check ba uni oli donation ba kan te ka status committee. Te kani ka check apa yang aku sekretari snong tengah buat kani kum kata ka sebut ban pendi ba uni rong ba snong ule iki kam ba long ba mi ha ba karti ke bestor. Henry Using Krishan kini. Kalau Using Krishan ni kini je kamu hakawi ka banta yung wirang ba sinang ta na kadaw pa tri kam ha weng no yung pre ba ule kam sunya pre kamu habi kun hadu bana koi hadu ki ni habi simpor ki lai ko banai bana koi ban ang ban yo e kata ban ba. Te habang ipit lai ka puli ka i jom i ya kiti ki kat isla jom i. Te ngapet ta kan ka melim mo namar hang ni ki bar ka ki ba tho hang ni ki tho ki biasa ka melim mo kami ka
Habaki I issued residential certificate. Itu ane under section 16(2) John Bakasi Hill Autonomous District appointment and saturation of CM Deputy CM elector of Rombak Shnong Presidential Rule 2015. Kani ketika rule jang arah jakasan, dan makanya rule kisim nak kenika arah jarmiyo. Dah kenika bentung Rombak Shnong lasa, benweng Rombak Shnong lasa. Tikima benweng Rombak Shnong, lada fulfill lada punkai kini anggaran ini. Ada firma apa ban onglo bersyuweng untuk tangga pada bagi onglo sudah komplain mana-mana asal hiye ngasal bersyuweng na itu. Te ngaro apa kalau komplain yang urung apa ni kini mu kada kau yang ni bahwa ayu sau tu lagi poin bahwa mungkin yang kan Henry mesti lala usim kumla ini. Mentor executive committee rapat semua mentor yang pada bosnya punya. Kani ke poin ke nombor H semua ke pasal ni. He is found to be have conduct number I. He lost the confidence of the majority of the member of the village darbar who elect him. Umau Rombak Shnong dak umnya mentau la dua ya kajing senia nak executive committee member idan kaprangot nak kaprangot sangat tinggal cuba tu. Hadu kataru mentaru musim action halu ini. Tikum baca ha ini uta acting Rombak Shnong kamdan akan dikamen ni. Kiwak ini bro ko kapis ngawak ngamdi tau uta acting Rombak Shnong. Siapa untuk acting Rombak Shnong pun sudah untuk acting Rombak Shnong. Kata bagi keli bagi kau ngomong dia. Kaba uta acting chief jaga boilasa. Hangni dan karat boilasa dan uling do. Kuna bitung yang uta acting chief jaga kata karat boilasa. Kada uta urat boilasa dan uling do. Saya jaga uling do. Tikani ketika keli kaba ngimshai do. Te ngaku aban bu kau ini keli ya ka district council do. Baru ya office of scheme meliam bahkan ni ka tu kalau applicable senang ni ka silong tang mencukup apa kendong kata ni bahkan tang ai ka jingdong kti hang ni mo ka jingdong kti ka pura ni apa kan ai ko bas kalau ka basai kan ni kada lingba kan ikut Islam bo ai ni Rombak Shnong ni cara district council kopi tu IM ilaka ki HDC hakan ni arah jalan semua kan ni pasan beki dekat kaba ilmu orang local MDC umroy constituency kan. Hakan do manang ni ai ni nama undi IM ilaka, undi IM triat sama uli ai. Kamu kani ka bau fasan de khar kamu ka di lupa ka jingdam ketilang jong uni local MDC. Tikani ka jingdam ketilang ni local MDC lu kawi ka sinang hamarjan ka sinang dingi par kilometer kendali nak menyam. Kinong campur kilambun kinong tribal bani tribal. Yelang kasih baru udang kuni kelajan. Tingin ko ang Shnong dingi kan jauh ko jauh. Tekani nga iba ka dingdam kti happy ba Shnong berang iba ha ante ko umray constituency kajing dang kti ka ba komando de lokal misi. Ya kenya kan ni Shnong nang rim nang daw kenya ko umya kenya kiwi ka Shnong nang manju kirang ba Shnong kamandas ni kamla banyawan tama kinsawan pat ada ki tidak ada kapur kinsawan tingin tapi sekarang ni Kau awak kali kerja keli, kalau kau dia belum manusia, kali kau beli kan, kalau ni aku berdampak, kalau applicable kan memang senang. Kalau applicable, itu menteri kami ni ada kalau applicable, kesubuh, lingkup ke district council, weng no ikan kau beli kan, mau weng no ikan kau beli kan, tang kata kan, nanti itu,